Semo chia ongera igotoka se ward ya Bokeire bunge ya North Mogirange county ya Nyamira niko basokire na gotebanga niko babere bakombirwa hase emeroberio ya magendero gati ya basaba na nchi ya basangire nigatase ni Gensoko TV niko batebire stima chipara gisarigete negati yo kombirwa kwa bangina amona bagaka abo bacandegete baganetie obokonye negati emeroberio ri baburira barayi babo banyare ko bakone kyase batebire obachoyo bonne bori bosyo niko barache gochora barayi abo barache ko bategera na ko basira. Asama aliyetaga video kechi nkorukwa. Yes. Kituo station kituo police station. Ongera hapo. Tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna matu mazuri ambayo tunapata huku. Kiangoi tunarudisha kwa sababu mmoja mawili matatu ambaye Kiangoi yalifanya inaonekana. Alipaswa mpaka inaonekana. Saa hii inatakikana Kiangoi akikuwa kiongozi hata uisi taisi wa ng'ombe. Hata mama mwingine aliwalika wakapeka ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa obataka tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu uine umumura wataseke ase niwa Kiangoi temeka nomore mwesi era ndiyeye yonde to kwa ndubura ibo abana mbariko konyaka enaro kiri mwana kurikira umwana unyara gukonya igo oje paseri to oje paseri pasa jiyo eso matorongo era ngibagete igo ngiti bigotemeka nande tumuka bija kabisa tene simba ngate bija kabisa nyonyeje para hapo hata bija kabisa abantu bani ntaba ngina muri gaiga umuntu okonya mbili no kurikira umwana ngumya Umurai baba subati